saba nibyo dutekereza. Ndashimira ku bwa Bishop wadusabye ko twabana, ni none namubonye nibwo bwa mbere mubona, kubona n'amaso ku yandi. Ndi umushumba maze imyaka 28 n'amezi 7 ndi umushumba. Gutumira umuntu ngo ahagarare imbere y'iteraniro si ikintu kiba coroshe, haba harimo ubushishozi utabuzi kiri buze guterwa nkuko ariryo jambo turi buze kuganira. Turabashimiye bivuye ku mutima, kuko nagira ngo nshakisha abantu babwira ijambo ry'Imana sinababona. Kubona rero baguteraniriza hamwe akabashira hamwe ngo bagaburire ni ikintu cy'agaciro kanini. Turabashimiye Bishop, Imana ibaheze umugisha. Kandi tunabashimira n'ikaze mwaduhaye ivuye ku mutima w'urukundo. Nanjye mbahaye kaze, murakaze mwebwe mwese mwashoboye kugirirwa amahirwe. Niba hari umugisha ukomeye Imana yadukoreye umunsi wa none, uwa mbere nuwo kuza mu materaniro. Guterana n'iby'agaciro, ijambo ry'Imana rirabyemera kandi rirabishigikira. Mbahaye kaze rero, murakaze, Imana ibaheze umugisha. Ntarababwira wenda amazina, reka mbanze nsome ijambo ry'Imana, ndumva ari byo by'ingenzi. Urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto rwa kabiri, Abakorinto ba kabiri, ibice 9 n'umurongo wa 6. Turasimba dusome n'umurongo wa 9, hanyuma turaza gusoma kandi urwo rwandiko rwa kabiri nyine ibice 8 umurongo wa 12. Tuze gusoreza mu mubwiriza 11 n'umurongo wa 1 n'uwa 2. Bibiliya iravuga ngo, ariko ndavuga ibi ngo, ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Murongo wa 9, kuko byanditswe ngo, yaranyanyagije aha bakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Urumva ko atari ibintu byo gusengera, hari ibyo umuntu ashobora gukora bigahoraho iteka ryose imbere y'Imana. Abakorinto ba kabiri nanone bice 8 umurongo wa 12 haravuga ngo, kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije, nta ukwiriye gutanga ibyo adafite. Subiremo, nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuko iyo umuntu yemeye we akemera gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije, nta ukwiriye gutanga ibyo adafite. Mubwiriza 11 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Uje ushora mari yawe mu bucuruzi bwa kure, umunsi umwe izakugarukira. Umurongo wa 2, uje ushora kandi mari yawe mu mishinga inyuranye, kuko kuri iyi si utazi aho byago bitera biturutse. Nuko niba mwamaze gusoma nkuko ndangije, mwunamuke, abarimo barandika bandike. Nitwa Mudaheranwa Ntwayingabo, niyo mazina ari mu byangombwa nabiri, ariko mfite n'irindi rya 3. Ndashatse, ndubatse, mfite umudamu n'abana 6 n'abuzukuru 3. Hanyuma ndi umushumba, ariko ndikiremereye cyane ngo kuba umukristo. Ndi umukristo kandi ndiwe, kandi nabayewe, kandi nzahora ndiwe. Tugiye kuganira ijambo, muraza kunyanganira
nabonye bishop azi kuririmba byarananiye kandi biza biryosha umuntu kubwiriza waririmba biza bisanka neza simbizi ndirimbye no bakura mu mwuka kandi uko azavuga murasanga ariho agahindutse kuri nge wenda avuga yoroheje avuga nyine nanjye ari uko Imana yanshizemo kuvuga uze kubyihanganira sinzi guhendahenda sinzi gusiga amavuta sinzi ngo urumva ngo nyine byarananiye nza mvuga ibyo Yesu yambaye akaba ari byo mvuga mugenzi wanje nasanze hano hayabwiriza yavuze kabisa pe kandi igituma yavuze nje kugaruka rero yavuze ibintu bifatika biboneka bigaragara bitari byo mu mwuka kuko hari ibintu byo mu mwuka bitaza bigaragara ariko bibaho ariko akaba ibindi bifatika ushobora kwerekana uko izi ndabo nta muntu wakwibaza ngo ese hano hari indabo keretse urwaye abadayimoni ariko umuntu muzima nta wovuga ngo nta ndabo ziri hano ndaza kwinjira gato nyinjire mu bintu by'umwuka iyo ndeba abakristo nkabitegereza nkabareba nkibaza inza nibaza ngo ese ko barajayo koko barajayo hari wavuze ngo akari mu ihene niko kari mu ntama nabitegereye nsanga murasa n'abandi nabonye neza murasa Yesu mu buzima bwa Yesu ntiyigeze ahendahenda abantu Yesu yageze avuga ibintu biremerereye imitima y'abantu bikabaremerera yigeze kuvuga umunsi umwe usarire habaye ikiriyo nk'umuntu aramubwira ati se wakwihangana kabanza nkaja gushingura yeme gushingura nico kintu gikomeye yaba bamubwira ngo mureka abapfu bahambe ko murumva ico gisubizo wewe tugende reka abapfu bahamba abandi ibyo turimo ntibihuye niba habaje gushingura nari mfite gahunda yo kubwiriza muri Burakeye ngo amare twari turwajije umwana biriya mwavuze arwaye imyaka 14 ngo amare arangiza ari njuje kubwiriza mu gitondo yarangije nka saa 9 guke saa 10 mbwira madame ndi wihangane abakristo baje mu rusengero banze kubabwiriza ndabona kugaruka dukomeze n'ibindi ukumvuze gutyo nta muntu hariho uwovuga ati buriya wasanga ari yararushe mu mutwe no mu mutima cyangwa wasanga nta nambabazi wasanga hari agapfano bari bafitanye n'umuda timwukumva iby'Imana mutaragera ku rugero Imana ishaka kugeraho kuby'Imana nta marangamutima ntayo Imana ntiziturebera mu marangamutima iziturebera mu buryo twizera ijambo ryayo sema haleluya nico kiyo nimba hari isomo rigoye mu masomo yose kubiba niryo somo rigoye nimba hari amasomo agoye muri Bibiliya niba hari isomo rigoye mu buzima bw'abakristo isomo rigoye ni ukubiba
uragereze ngo bosura agashiramo umuziki bakawongera titwisangaga ha twese dushiremo rero umuziki wo kubiba. Ngunda Bibiliya mu bintu ngunda mu buzima bwanjye mu bintu ngunda nzokomeza ngakunda. Niba hari ibindi bintu bizaza muri iyi si takizarengera ijambo ry'Imana taterambere ryo nkura kwisha oya naranyuzwe byararangiye turanyurwa wewe turigera unyurwa umuntu akwitegereje akakureba n'inyota n'irari ry'isi riri kurimo turanyurwa agatima kare hare akaje kose ngura akajamo akaje kose urakajamo. Pawulo yaravuze ngo ibyanezezaga siko bibiri zivuga ngo ibyarinda muyanje nabigize gute mama we yakarimbo kazava ibyisi Yesu yabinguyemo kubw'amaraso ntibingangubu ibyisi byago byakuvuyemo ndakubajije ibyisi byakuvuyemo tibizabigukanga ntabyo biri mu kugukanga wewe. Gorumva ngo ari abapasiteri bamwe ngo baza basa n'abatarize ngo iterambere ngo kandi ngo iterambere iki konza nseka kweli cheza na Bibiliya wewe iki ndamanutse ndaje duhure namwe mu ijambo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kubiba niryo somo rikomeye. Mu yandi magambo ndaza kubihindura kubiba ndabyongeramo ndagenda mbihuza no gutanga. Kubiba ni kimwe no gutanga. Kuko iyo tuvuze ngo kubiba umuntu yakwibaza ngo ese uriya mushiki wacu yabivuze pe yabivuze ngo umuntu ashobora kubiba ibitekerezo umuntu akabiba urukundo umuntu yabiba neza umuntu yabivuze ndaje njewe mbabwira icyo dukoma kubiba. Kuri iyi si Bibiliya nzanemera icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo umukene arangwa umukene ngo arangwa nta muntu ukunda umukene hoya nyamara wo kuzanira umukire ufite miliyaride ngo mugire ubushuti akakuzana n'umutindi wahita mundi oya tuvuge mureke tureke kuja mu mwuka njewe nzankunda ibintu mureke kuja mu mwuka tuvugane neza mu bigaragara. Hakaza umumiliyarderi akakubwira ati ndashaka kugira ubushuti bwa nawe hakaza n'undi mutindi uriri wohita mundi none ndabereka ukuye Imana yonyine ikunda umukene yavuze ngo nuhu umukene ngo uzobugurisha Imana nuhu umukene. Sema haleluya. Nuhu umukene uzabugize gute ugurisha Imana. Nagende babindi kuri iyi si birantangaza ngasanga umuntu w'umukire yagira nk'ifete yagira umunsi mukuru akaba ariho tutwerera amafaranga menshi umukene tukamuha make. Ariko twavuga iyo Mana dusenga irakomeye ni Imana uwo nguwo atwerere umukene 5 umutunza mutwerereza angahe 70. Kubiba kizamene gikomeye. Uzanaga abantu benshi botsindwa ngwino hano uryo muri quartier uherutse kuja gukora ubukwe watwereye angahe 5 uyu boss watwereye angahe 17. Yesu se nawe harahanda sabona si mu mutima waza ukazuteka amaboko
ukavuga atari ko kurayatega ntibimeze neza. Ijambo ryavuze ngo icyo ubiba ngo nicyo uzasarura, ngo nubiba byinshi uzasarura bikeya. Iyo ni principe y'Imana. Ya bintu byo kuvuga ngo utanze igihumbi ngo arangana n'utanze 800 cyangwa miliyoni 5. Oya, byose bifite agaciro ariko ntibisa. Mbabazi, umuntu akuzaniye miliyoni 7, undi akakuzanira 100, wahitamwa ya? Tuwahitamwa miliyoni 7, wahitamwa 100. Undi akuzaniye miliyoni 7, nukuzaniye 100, wahitamwa 100. Navuze ibihumbi 100 na miliyoni 7, wahitamwa zingahe? None ndabihuza ndashaka kandi ukunda cyari muri introduction sina rwandangira naye natangira se aharyoshe naye nahagera haryoshe sintagera. Bibiliya yavuze ngo umuntu ngo naza gutanga naza kubiba ngo abibe uko ubushobozi bwe bugira gute bungana. Umuntu azabiba bingana n'amaboko ye, nubiba bitangana n'amaboko yawe wabibye nabi. Ngo umushumba ngo yavuze ngo umuntu watanze ngo 50 ngo ufite miliyoni 7 kuri konte none utanze 50 tugukomera amashi. Herega wewe siba yiki hanyuma ngo habiki ngo niko umutima wamubwiye. Satani ndaza shukana. None wewe nimba utanze 50 ufite miliyoni 4 kuri konte ufite ibihumbi 100 kuri konte aratanga ngahe? Abantu baciye ku ishuri bakananirwa na karikire. Karikire mentale. Bibiliya yavuze ngo nyanyagiza. Nuja kubiba ureke kubiba unyanyagize. Mubundi mu Kinyarwanda uvuze ngo kunyanyagiza ningo gusesagura. Ningo gusesagura. Kunyanyagiza abantu bahinze hari ukuntu baza baca maringo birumvikana. Iki nibyo bakagenda bateramo ikigori ariko iyo bavuze ngo kunyanyagiza umena umubwiriza yavuze ngo ariko natanga ngo ushire mu mishinga myinshi ngo kuko utazi y'ibyago bizaturuka wibikira kuri konti imwe. Oya, ubikire amakonti nka3 cyangwa banke enye tawuza umuriro uzoturika. Bati tugiye gufasha umurwayi basi sawa. Bati hari umuntu wagize ikibazo cy'umwana bati sawa. Bagera ku cya 3 ngo ariko ngo tuzahora ngo ari ukubiba igihe cyose. Ese ko birumvikana? Ubundi abantu bazi kubiba bazamenya n'igihe cyo kubiba. Umuntu wahinze akamenya guhinga azamenya igihe cyo kubiba. Utabizi nawe azabiba nyuma y'abandi cyangwa se akabiba mbere. Yabiba mbere bigapfa, yabiba nyuma kandi bikagira gute bigapfa. Umubibyi neza uzi kubiba azamenya igihe cyo kubiba, akavuga ati iki ni igihe cyo kubiba. Hari igihe uzubiba bigatoragurwa binyoni zikabitoragura cyangwa izuba rikuma. Nukuri kw'ijambo ry'Imana icyo umuntu abibye nicyo azasarura, kandi ubibye byinshi azasarura byinshi.
kanze matandukanyirize rero niki kidutera kubiba ndavuga mu ibintu nka bino ikidutera kubiba ikidutera gutanga niki iyo ubona abantu bamwe bakunda kubiba bakunda gutanga biva kuki tugiye mu kubiba hari igihe umuntu atekereza umurima akavuga ati se ariko yabivuze mushiki wacu yavuze ngo kubiba ibitekerezo hari ababibye ibitekerezo babonye ingaruka ibyo basaruye ugusa ikibazo nuko umuntu ashobora kubiba ibitekerezo ntabisarure bikagaruka bikaba ku bandi iwe ntabisarureho kuyo mujuri yo yibye bakamufata bakamukubitana isaho naho yibye bamara akabarije bafata bagakubita kurumva hari ingorane bayageze akubiswe niho sawa kuko akwiriye gusarura izo nkoni nyine mpamvu ya mbere niki kidushoboza kubiba niki kize kidushoboza gutanga niki gituma abantu bamwe bagira imitima yoroshe igihe cyose bavuga bakoroha mu kubiba bakabiba byinshi nukubera iki icyambere ni kamere y'Imana itubamo kamere y'Imana ndasoma ijambo ry'Imana kamere y'Imana itubamwo niyizi dutera kugira gute kubiba cyangwa se gutanga nico gituma muzamubona ukuye abakristo ntiyaza habiba abakristo gusa ntiyaza hatanga n'abakristo gusa n'abapagani n'abanyabyaha baza batanga kubera iki kamere y'Imana Imana yaturemanye cyo gituma muzamwumva bavuga nguriya n'imfura akaba imfura atari umukristo kandi bakavuga ngo n'umugabo uzutanga ese ko birumvikana azabiterwa niki ntituzadutanga kubera ko turi abakristo icyambere oya dutanga tubiba kubera kamere y'Imana itubamo karemano none wo kwibaza ngo ese umuntu binanira akananirwa kubiba biba byaragenze gute kamere y'ubumana iba yarapfuye iyo imaze gupfa n'amatwaza ntaza yumva itangiriro hari umusomyi wadufasha gusoma vuba vuba bizabimfasha itangiriro gice cya mbere umurongo wa 26 gice cya kabiri umurongo wa 7 banze nsoma twihute itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 7 Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi aho imuhumukeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima umuntu ahinduka iki ubugingo buzima soma kabiri ibice bibiri umurongo wa 7 ndihuse ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze kanga kabiri n'umurongo wa 7 yego Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima aho ni kuri kanga kuri 7 ibice bibiri n'umurongo wa 7 yego Petero wa mbere gice cya mbere umurongo wa 4 ndabyegeranya Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 4 tuzabone umurage utabasha kubora aho cyangwa kwandura cyangwa kugajuka ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru dusubiramo tuzabona umurage utabasha kubora tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru dusubiye inyuma mu itangiriro Bibiliya iravuga ngo Imana ngo ije kurema umuntu imurema mu shusho yayo Imana yaturemye mu shusho yayo Imana yaturemye iturema dusa nayo ngo imare iduhumekeramo umwuka wayo kamere z'Imana ese turacyari kumwe Imana imaze kuturema dusa nayo yaduhumekeyemo umwuka wa kamere z'Imana ziba muri twe nicyo gituma
hari igihe ubiba mu muntu ukabiba mu muntu. Bibiliya mwumvise ko yavuze ngo umukene ngo gukiranuka kwe ngo guhora guhagaze imbere y'Imana. Iyo umuntu yabivye mu mukene agaha umukene gukiranuka ngo guhagarara imbere y'Imana, tiwo kwiri gusenga, oya tiwo kwiri gusaba n'Imana ngo ibwire ngo Mana mu izina rya Yesu Kristo ngo urazi ibyo nza nkora, ngo wabonyeje ico nakoze hirya yejo wara reka nubiba mu mukene ukabiba gukiranuka, uko gukiranuka guhora guhagaze imbere y'Imana. Bibiri zamema ngo se nimuha bazabaha ngo muzamutandukane ke nabo hanze, ngo abo hanze niko bazabikora, bahabo abazabaha bazabafasha uzabafasha. Ngo se muzamu niko bibiri zamivuga ngo se dutandukaniye he nabo, ubundi nyine dutandukaniye nimba ufasha umuntu ngo ejo azagufasha. Izero 4 bicishijemo akarongo. Byarapfuye biriya byose wahaye bazagufasha nawe byarapfu. Atari ko mushumba kweri ibi ngibi none hayazana ubuno butumwa nibwo kamere y'Imana izidushoboza kureba tukamenya abantu baye bararabarira ubuzima bugoye, baye batekereza ngo ejo tuzaramuka, none wababona ukabiba icyo wabibye uzagisarura, nubiba byinshi uzasarura byinshi. Mwibage ko Bibiri ivuga ngo turi umurima w'Imana. Iyo uhaye umukene kurya ububibye, Bibiri iravuga ngo turi umurima w'Imana. Niko Bibiri zivuga. Uko ndi umurima w'Imana, Imana izimpingamo. Yamari kantera mwizishaka, wewe warayinaniye. Uri mukubana ibyo ngibyo uri mukwiteramo n'umwuka wera ukomeza uzubona uri umurima. Nico gituma Bibiri zivuga ngo nuza gukora ikintu cyose no ku mubiri niki ubanza ubaze Imana ngo ese urabishaka. Biraba ngo ntitukirabashe ngo tugire gute twigenge. Simfite uburenganzira bwo kwigenga njewe keretse icyo Imana ivuze. Reka tsogera imbere Imana tsohura n'isanganya. Ibyo uzukora byose uzubona bihuye n'ibyo. Iyo umwuka wera mwene data ariko tuvuga ngo yavuganye n'Imana, uzabumva mwavuganye n'Imana. Ngo ndakabije ngahe rero genda gutyo wewe utakabya sawa tuzahurirayo. Mbese mushumba wacu ngo ibi ngibi ko atarabitubwira, mushumba se wazavuga byose njewe ko ndavuga ibyo azavuga, sinababwiye ko ndazi kuririmba nimumshe ko azaririmba aho. Uko urabona ibyo ubamwo niko umukaza mwahuje n'Imana. Uri umurima w'Imana, wewe uri umurima w'Imana. Nta muntu woza mu murima wanje ngo araza guteramo shu tabishaka. Mwari mwabibona se mukarima kanje nagapanza aho ngaho iruhande umuntu akaza gusanga ngo arateramo igitunguru nditonde ni mukwanje ni umurima wanje ndateramo ibyo nshaka. Turi umurima w'Imana. Imana ni igomba kutubibamwo. Imana igomba kutubibamwo ibyishakayo. Mushumba ngo nawe ndakabya ariko none Yesu ni wari uwa mbere. Yesu yagaza amabwire Yesu ariko iyo nkorana na Yesu imba narakoze akazi neza, kandi imba naramubwiye ngo ndaba umusoda wawe. Yesu ni utangiza atinya, nta muntu yigeze atinya mu buzima. Mwibuke yigeze kuvuga ngo babwire ngo Herode ngo yambwebwe. Herode yari umwami, aravuga ngo umubwire yambwebwe Herode. Umugabo uteye ubwoba. Muzamanga ngo bari abagabo baciwe ibihanga byagenze gute? Kwari ugukina. Bagaze bakina. Muri iki gihe hari umuntu uzopfa, twebwe dupfa twishwa niki?
dupfe n'ubwoba dufite mama we indumwa zarapfuye bageze bazibwira ngo no zikavuga ngo no bakabwira batariko ibingibi nabo bakavuga batariko Yesu yavuze gutya batariko basha batariko ikimwebwe Yesu yavuze sema haleluya tulemeke Yesu akavuga twebwe turi ntumwa mu cyimbo cya Kristo twe turutwa n'abasirikare b'u Rwanda nibo ba mbere songa mbere nta gusubira inyuma icyo mbakundira sinosoza ntabavuze kunda umugabo utazusubira inyuma nimba ari ugupfa n'ugupfa ni imbere gusa kandi Bibiri iravuga ngo basubira inyuma siko Bibiri zivuga ngo umutima w'Imana ntuzubaneze bari baramenye ibyanditswe nimba bagize babyigira mu ishamba sinza mbimenya nta muntu ndabona neza ngo banza nkonjorereho ariko nibitangaza n'ukuri Bibiri yandi kwivuga ngo ndagusubira inyuma indumwa ndizigeze zisubira inyuma abantu umunsi n'umwe zavuze ubutumwa barayigwa barashakishwa baravuga ngo turavuga ibyo Yesu yashize muri twebwe sema haleluya turabivuga uko biri twebwe intiti ziraho zahwereye shise no kuri kwiba twahwere twarapfuye kuko nigeze kubona abasaza bavuga nguriya yapfuye ahagaze kamere y'Imana izidushoboza kugira gute kubiba tivzotugora ntivzoturemera iyo kamere itarapfa y'Imana iyo tugisa na Kristo twatubiba cyakabiri kwigishwa kubiba bizabyigishwa abantu bakwiriye kujya mu ishuri bakiga abantu bari gukunda kwiga iby'isi bakabikunda bakabinezererwa ariko ikintu cyabananye ni ukwiga iby'Imana u Rwanda ruragahoraho ariko ejo bundi nabonye bavuga ngo abapastori bose ngo baje kwiga ndavuga ndasandi Imana ihabwe ishubahiro bazoza ariko nimba hari ikintu cyadejeje nikiri twagiraga abantu baza bayobora batarize ijambo ry'Imana kubera iki bakakunda gusa ngo bayobora ariko batize muri Bibiliya niho Imana nize ishaka ibipfu nidashaka abantu bafite ubumenyi numukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora Munishia nalilivya ngo teknolojia ya Yesu iliwapita miaka 1000 sema haleluya teknolojia ngo ya Yesu yari hejuru umusume demani kanimenea umusume ngo agenda hejuru y'amazi hejuru ya teknolojia abisi bazabanza badutinya baza batwubaha sinza nkunda umuntu wo ducinyiza ngo araducinyisha amashuri no je nagurutse gatatu nagurutse gatatu apana rimwe apana gatatu muzogane muzane abafite maîtrise baguruke turebe teknolojia ya Yesu yari hejuru bantu badavanga abigishwa ndibize ye babaga ku masomo mu gitondo nani mugoroba Yesu yari Imana yari yuzuye ubumenyi sema haleluya kana Petro ngwamaze kugenda hejuru y'amazi Petro aramwatese wambaye lifte nanje bamumpa ka lifte nanje mbe nkwereka abantu ko turi kumwe nawe tiyayakandagiyeho Eliya nta muriro yamanuye kuri abantu bazafata unimigani twigeze gutarama umunsi umwe turatarama umunezero wabaye ni nk'umunezero uri hano mu gato nuko ngo tumare kunezerwa hari mu giturage dukoresha itara birumvikana
na peteroli tugashira mu peteroli waje kuba saa sita peteroli irashira tuvugira Imana tutishira mu peteroli vuba vuba igitaramo cyashushe abantu batingiye ngo bageririya izi ni inzozi nubwo novuga yabara abantu bavuga ngo ariko muri ampastor nawe ngo ndakabya njewe ndakabya twiganye nawe peteroli sinzi yo yavuye byabaye nga kurya kwa Eliya yaravuze ngo umuriro numanuke sema haleluya atitaye ahantari tanda ninde wari wahacanye ngo umuriro uva mu ijuru Imana iravuga ati wega Eliya turaziranye tiwohamagara umuriro ngo ngureke kwigishwa reka mvugemo ibintu nka bitatu gusa kwiga bizana gusobanukirwa umuntu agakora ibintu atarinjije Luka 11:1 icya kabiri kwiga bizana kujijuka umuntu azava mu bujiji tasubire kubinjije akajijuka ibyakozwe n'intumwa ibice 8:30-31 ndaje tuasoma icya gatatu kwiga biduhesha ubumenyi akanone gitangaza kwiga iby'Imana kwiga kubiba biza biduhesha ubumenyi kwiga uko ndivuga kubiba iyo twigishijwe tuza dusobanukirwa icya kabiri narimvuze bikaduha kujijuka icya gatatu narimvuze ntungira gute tukabona ubumenyi Luka 11:1 nuko ari ahantu hamwe asenga arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga none aratanga Yesu yigeze kujana n'abigishwa ndiyabigisha gusenga uko ayibona mushumba abakirisitu tibazi gusenga igice kinini ipursa 79 cyangwa na 80 tibazi gusenga baza bafutaguzaho nico gituma bataza basubizwa mugomba kwiga gusenga bakabigisha Mwami Yesu Kristo ngo kubona imbere yawe ngo ntaco nshoboye ntaco ndico none uriga iki none wewe ntaco urico hanyuma ninde utori ikintu kitari cyo ngo aze kugikoresha ngo ntaco arico genda rero bico ntaco urico nyine umwigisha umwe ngo yegera Yesu baramubwira ngo Yohana ngo yigishije iki abigishwa be ariko twebwe ntiwatwigishije turi mu gufutereza umuntu akagenda ngo agiye gusenga ngo reka arire gusa ngo nuko ngo Imana ngo irabona ko yarize uko gusenga no kurira ibyo si ibintu bibiri bitandukanye none nje uje imbere yanje wamara ukaza uje kunsaba washika ukarira wamara kurira uko nogira gute numenye icyo ushaka twigishe gusenga cyangwa ukabona abaririmbyi baravuga ngo tugeze mwanya wo gusenga ngo ariko turasengera mu ndirimbo ninde bababwiye ko bazasengera mu ndirimbo injiji indirimbo no gusenga birahuye indirimbo no gusenga birahuye aho ngo bagiye gusengera ngo mukuririmba ngo nibamara ngo batambe fasha nimuje ku ishuri mwige nabonye akantu ariko baririmbyi nimba arinde wabarose nabonye akantu noneho bagitangira hano nanezerewe ndavuga ntibo kabisa hano hari umupango mwiza none ngo nje kureba si cyo gituma nababwiye ngo kari mu ihene niko kari mu ntama ariko abaririmbyi bose akabahinzemo ni kamwe mwabaririmbyi ninde wabigishije
bisobanura muzaveho kuririmba mureke tuya turirimba nimba mutabishoboye. Icyo ni kimwe, reka mbasobanure mbaye narabisengeye njyewe, narabisengeye Yesu Kristo aramfasha ndabishurirwa. Umva mbabwire mwebwe iyo mukase indirimbo tiza yumvikana muri kamera, urya mwanya wose tuzatumara twaturimba kamera abari babakurikirana online ya wa mwanya nitamo kubiba muze mutuzanira ibintu mwigishijwe, mubanze mwige kuramya no guhimbaza ababibigishe, ntimukaza mutoragura ibintu tutazi iyo mwabikuye ngo mubituzaniremo ngo murumva turumvika turabana se. we uranita so hanyuma ukamenya ibintu so ntabizi. Umwana umwe ngo yabwiye se ngo yamenye ibintu ngo ataravuka, ngo isa ataravuka. Ko murumva ibyo bihigo yabwiye se ngo azi ibintu ngo isa ataravuka. Uko nguko yarari hehe mapepo. Ese twoha Imana icubahiro mwuka byaramwe. Dore nguku uko wumvise uko mvuze ko murabona hari abantu ntimwabonye ko abantu bamwe batumvise. Iyo ikintu kitakubamo nukurinda tukakwigisha. Ntibagaze ubona umunyeshuri yageze asiga amazi mu rugo akagenda atoze, yamara kugera mu nzira agashaka ikime. Mwumve politesi y'abanyeshuri bamwe, asize amazi mu rugo ariko yamara kugera mu nzira akamenya ko inkoni ziza kuba agafata urume akaba ariko mwebwe bashaho ubu ndi mwobimenya ayo makuru, ariko abantu bakuru bose barabiza ayo makuru. Murabizi aho ababa kwiziye imyaka yanje barabizi. Twoha Imana icubahiro. Ko mwayamanuye nakumanuye. Erega ndiko ndigisha njyewe ndumwigisha. Sema amen. Muyazamure sindayamana. Kandi ndiyagira umanika kumwe sindi imodoka. Imodoka niyo baza bahagarikisha ukuboko kumwe. Haruzugira gutya ni kumwe. Sema haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Dusubiremo haleluya. Haleluya. Icyo biba nicyo uzasarura. Nubiba byinshi uzasarura byinshi. Ukwiriye gutozwa abakristo, tukwiriye kubatoza tukabigisha kugira gute kubiba. Bizabimara ubujiji mundakajijuka. Cya gatatu, urukundo dukunda Imana. Kubiba bikomoka mu rukundo dukunda Imana. Ariko ndakavuga mu kanya gato ako ngiye kuvuga. Urukundo nirwo zarutuma tubiba mu bandi, nirwo ruzarutuma dutanga urukundo dukunda Imana. Apana urukundo ukunda umushumba, no, oya. Apana kukunda itorero, oya. Urukundo dukunda Imana nirwo ruzadushoboza kubiba kandi tukabiba byinshi. Hano nta muntu muto uhari, ariko ngiye kubereka akantu kamwe. Abantu babiri nibaze hano, bari aba basore babiri muza. Nuriya wundi wewe reka protocol ngweno hano mwene muze mwene. Nwagarara
aba bantu bangiriye neza aba babiri, none ngiye kubashimira. Warakoze inshuti yanje, waramfashije rwose, uri inshuti kandi ndagukunda nshingiye ku byo wankoreye, none ngiye kugushimira. Sema amina. Uyu nawe yangiriye neza, none ye mbabazi abantu ko bagiye gusubirayo, ninde utahana ifuraha nziza? Nimugende. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Urukundo dukunda Imana nirwo rwadutera kubiba gutanga. Ngo ariko ngo ibintu Imana yankoreye ngo nimushiremwe diskete ngo nimara ntambe. Wanjijiwe. Iri somo riraranganya. Umushumba yambwiye ngo ndavugirisha kazara manufu munezero, ariko ndari byaranishe. Nibwo buzima, nibyo byo kurya, nicyo nigiyeho, nicyo nkunda we. Sema musumwe umuntu umwe yaje kunsura, naye nagize akabazo. Araza ngo ashike, haza nyine araza nyine. Uko simvuze, haza ameze neza. Mumare nanje mwakira neza. Ngo buce mbaza undi ndewe, ko narwaye ndi pastori nkababara, none ni gute utaje kundeba? Ngo ntaco yari afite. Tese byanditse hehe? Mu Baheburayo, muri Matayo, handitse ngo mpaka kuza kundeba ngo nuko Satani niwe wa mbere. Umutima buri Imana izireba mu mutima. Ese turacari kumwe? Urukundo dukunda Imana nirwo zarutuma tubibabyisha. Tukagaye umuntu ngo nagiraga umukristo umwe bari baramwise ngo ni $5.
idolari 5 niryo yari izina rye. Yageze haguruka yari afite inka nka 50. Haleluya, tuti amen. Bwana Yesu asifiwe, tuti amen. Ngo nanje ngo mubona ngo turiko turubaka ngo inyubako ngo none bakavuga bati vugani 5 turazizi $5. Nigeze kubwira abakristo umunsi umwe bamaze gutura amaturo, ndabwira ni ayo mafaranga yose nimuyakuremo yose muyamene hasi turebe tuburamwo 5,000. Mumare mbwira abakristo nta bantu bafite basubiranye 5,000 hano. Urukundo ukunda Imana rungana na 5 uzutanga, nirwo rungano rwawe ukunda Imana, urungana n'igihumbi. Bacishiriza hirya ndeke kubabwira ukuri. Uzutanga kuri nani kuri wifi ugatanga 25,000, wagera hano waje gutora ugatura igihumbi. Kandi mureke mbere kuburyo shitani zimera, iyo ufitemo igihumbi ukagira 2 ukagira na 5 uzukoramo gutya shitani kamitiza amaboko amaso, ugasanga wazanye 5 kubera ko satani ziko ibihumbi 5 tobitanga izipima amaso akaja mu ntoki ugacomora 5. Satani kavuga ati très bon, nico nashakaga. Butumwa butangiye nko ese buracaryoshe. Nigeze kubona umukristo umwe hariya mu Ruhango araza ngo tuje kumusengera, dore ko natwara uko nuko turagenda. Arambira ati umwana azamara ibyumweru 2 mu rugo, ibindi byumweru 2 mu bitaro, 2 mu rugo 2 mu bitaro. Ati none sinzamenye ikibazo, hari ibintu bimwe bizabiterwa n'ibibazo, hakaba n'ibindi shitani zizana gusa. Ndamubaza ntese uzutanga 10 icyacumi? Ngoya. None uranga kubiba mu bitaro, waranze kubiba mu rusengero? Namwe murakabi kendo bibe mu bitaro kubera ko abonye kutabiba hanga ukure kubiba hari kandi sensenga. Ni principe kendo je gutanga amaturo igendo uzotanga icacumi igihe uzagitanga. Umunsi yagitanze uko kwezi ni impamba bwira ni ibintu byabaye, niwo munsi indwara ihagarara, umwana ava mu bitaro. Baragenda umwana imyaka 2 ngo aze kugeza imyaka 2 barabihagaritse. Tegereza umwana wa kabiri, tegereza umwana wa kabiri, tegereza umwana wa kabiri, tegereza umwana wa kabiri. Ngo buce kandi sinzi ukuntu bantumiye ndagiye ngo njike bati mubwire mushumba nyabona twabonye akana kamwe none twahebuye. Tese ninde? Bati nurya mugabo. Tibigenda umubaze baracakiranuka. Mwashika ati ngurumva ngo nyine sakunzana hamanana. Mwaramenyereye gusa ngo umuntu wewe woza gusengera umuntu utabanje ngo wirukana amapepa murimo ngo mwami Yesu Kristo turakwereka uru rugo ngo ruha abana riraya baracahe abana nagatima kumye atagira urukundo rw'Imana. Hirigani ibintu byinshi twafungiranye kandi abashumba bagasenga bikanga banzu rebe wewe ukunda Imana bingana uzubiba bingana gute? Muzi cyo nakoze uwo munsi ku rusengero abantu bose afite 5,000 muzizane hano 5,000 hano. Amafaranga batanze yakubyayo twari twatanze inshuro 4. None 5,000 na 500 500 n'ibihumbi 5 mbona byongana aho. Zozambareka nzozambigisha ibidashoboka kabe nk'akagakoni bageze badukubita mbakubite. Ubundi umwana utumva azarya gakoni nubwo bayihagaritse ariko iremewe muri Bibiliya. Inkoni iremewe. Bibiliya avuga ngo umwana azavukana ubupfu ku mutima ngo kiza kibukuraho n'inkoni. Wamaruka murakara ngo bagukubita umwana ku ishuri ngo directeur ngo umwana wanje nibamureka ubwo bupfu buzakorwaho niki n'inkoni. Fimbo Bibiliya iravuga ngo wima umwana inkoni ngo abamwanga. Niko nje nemera Bibiliya
mathématique si cyane, c'est une convention. Ibyo mbagazeho ndabyemera ndabivuga. Bibiliya niyo ya mbere ngo Yosuwa yahagaritse izuba, niko Bibiliya zivuga, siko Bibiliya zivuga ngo yahagaritse izuba. Aba scientiste ngo bazi kugenzura baraza baratubwira ngo c'est la terre qui tourne autour du soleil. Buriya ngo nukuvuga ngo yarasenze hahagarara isi, siko kubera ngo isi nizizenguruka iki ngo ni recherche yagize. Sawa, ndabyemeye gatoya, nemera ico Bibiliya ivuga. None yarayibonye we. Kwe kini gitangaza none ubundi baravuga ngo 2 plus 2 tegara combien? Rimwe n'irindi rimwe si kabiri. Aho Bibiliya ikavuga ngo rimwe n'irindi rimwe ni rimwe. Umugabo n'umugore babaye umwe, nuvuga ngo ni rimwe n'irindi rimwe ni rimwe. Mathématique yuzuye. Nicho kitubuza ubona, ariko reka naringiye kuvuga akantu kamwe ndakaretse. Umwuka arambiye ngo ninkareke. Ese turacyari kumwe? Muracyari maso? Twoha Imana icyubahiro. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Witinya, wicika intege, icyo biba n'ukuri kw'ijambo ry'Imana uzagisarura. Ndabwira akantu kamwe nakoze. Nigeze guhishurirwa ariko ninza mbikora n'ubu nubwo atari byinshi nkora, ariko nza nandika ibintu byose nkora buri mwaka nza nandika ibintu nakoze. Umwaka warangira kareba nka verifya uyu mwaka n'uyu nka balancing kareba uko nakoze. Okay, akabiyo nsanga amafaranga natanze nari kuri konti niyo make, ayo natanze niyo menshi. Kavuga nti ahanga ndi mu murongo wa Yesu. Umunsi umwe ngira ikibazo umwana yaragiye kuja hanze, hanyuma bamuhaye invitation bansabye 600. Nsanga kuri konti hariho 50. Invitation ari 600, konti hariho 40. Bisaba nabona visa kujya hanze, hari akenewe nka 3,000,000 yogira ngo agende dépenser zose. Ndagiye no mu cyumba cy'amasengesho mushike mbwira Imana nti none hoga invitation yaje iba nkundebera uko wangirira kurya nawe uzugira. Ndasubira nyuma ndasoka ngo ngere imbere ye ndibuka ndagenda nzana irya agenda yanje ngo ndebe nsanga harimo 3,000,000 ngo ndazibara mbona n'eshatu. Ndayibwira noneho wewe ngirira vuba umpa amafaranga, nimba ntayo nsubiza yanje. Erega buriya kudatahura ubundi iyo dutanga sa tubira ngo hari umuntu twatunezeza ari wo twadufasha. No buri buhaye ubitsa, siko Bibiliya zivuga ngo mubitsa atagira iki. Nukuvuga ngo bawajanye, hari umuntu wari wasinya sheke ngo aje kuretera amafaranga atabitse. None uzugenda ngo bagire kuri konti bashize yiki sohotse ayo samakuru sohotse gutya maze gusoka nuko sinanasenze byinshi. Narayibwiye ngo ngeragereze umpa amafaranga bikunaniye aya yanje gayo arahari ungirire vuba ejo birakenewe. Ngo nsoke gutya nsohotse mvuye muri biro mbona ngire gutya kuri telefone mbona umuntu anohereje amafaranga 900. None ndibaza ese 950 simuzi izina nariyobewe. None ngo birancanga. None ngo mari ndamwandikira ndamande surinde aranihorera. Ndamaze ndise amafaranga wohereje nangahe ngo nayo nyene yari n'umurundi ngo nayo nyene. Ndavuga ndabangaba ni zanteka mitwe arashaka ngo nje yari kuri banke nimara gushika bamfatireyo ko naje ku bintu bidasobanutse. Nuko ndamureka ndareka burakeye mu gitondo nariko nyine ndaho nari none mbwiye iwacu ntiwe reka ngende kuri banke turaziranye nti bamfunga ivyo ari byo byose mbe nkukubitayo ndebe ko ari byo. Singiye simbaye za nimero tibakubisemo amafaranga ndi bayambaye yayampaye inshuro 3 zenera ya 1,000,000 ngo arangize yamakuraho telefone. Ngo buce senga Imana ndayibwira ndariko Mana
uyu muntu akuyeho telefone ndamushimiye, Imana irambwira ngo we mudaheranwa, wewe wasabye amafaranga yawe nayaguhaye, uri mu biki? Sema haleluya. Haleluya. Isubize nizuzasarura. Nubiba byinshi uzasarura byinshi, nubiba bike uzasarura bike. Miliyoni 3 ziraza. Mbabwira igitangaza cyantangaje muri iyi si y'abazima, ngo bucyo uwo mugabo tuza gusubira kuvugana, aragaruka turavugana, araza hano mu Rwanda, arambwira ngo arashaka ko mubatiza. Araza hano mu Rwanda ndamubatiza, bari barakoze mariage n'umugore ntibasezerana, aturansezeranye ngo mare ndamubwira nti ndagushimira ku bintu wankore. Yama ndahirira arambwira ngo habana urufaranga na rumwe ntarwo naguhaye. Muracheza n'Imana mwebwe. Mama we ye muzozibona abantu ko baratamba batamba bavuze kubiba, numara ubwire ngo nugukina. Icubiba nicyo uzasarura. Nubiba kuzoza utamba uzobimenya, uzogutera imigeri uyitera irya nyine. None nicyo wayibiba. Urashaka ifaranga ndazi uzubiba? Urashaka ko abantu bagufashe nta buzufasha? Urashaka ko baguha nta uzuha kaboza? Reka ngire kubera urukundo dukunda Imana yacu we bitavuye mu itorero usengeramo ngo mushumba yavuze oya, kubera urukundo dukunda Imana nicyo kizagituma tubiba, tukabiba byinshi, apana bike. Nzansengera abantu bose kandi ndabisi ko bankunda byukuri, ariko abantu bamfashije narabanditse muri agenda. None we ndi wobandika mbabazi ariko reka ndavuga ibintu bisobanutse, ta bintu byo kurya umunwa. Nzankunda ngunjijura abantu bajijuke bumve. Urumva ngo pasiteri ngo agira abantu bamwe ngo akunda, nsheza mbwira abakristo ndabagira nyine. None umukristo uganduka uramwira ngo pfukama agapfukama, aho simvuze gabonite gutanga aratanga, wamubwira gukoropa agakoropa, wamubwira ngo je hari akagenda, wamubwira ngo uragira gutya akagira gutya. Wewe wamwanga wamwanga ububwira ndiyumve numara ngo ariko ni gitanga na Bibiliya bango nkunda bankunda mudaheranwa ari uja gu ariko muzamukabya namwe ngo n'Imana yaravuze ngo nkunda bagira gute abankunda. Ni principe y'Imana sinjewe. Munda nsuye inshuro 5 6 agera mu rugo, nawe ndurahakandagira ngo murumva ngo mushumba ngo iyo tureba ngo agira abantu bamwe nibarya nyine baza bakaza kunsura, ndabakura ku mutima amaze ngushiraho wewe ega wewe ngo nirwe nkwikoreye se ariko nigitangaza n'ukuri ishubibye nicyo uzugira gute nicyo udusarura. Icyo uzabiba kwa mushumba nicyo uzagira gute nicyo uzasarura. Icyo uzabiba mu itorero nicyo uzasarura. Ngo bavuze mariage yiwe ngo abantu bose barahaguruka, wakwibaje cyatumye nyine bahaguruka. Wabanje kureka ngo bahanza wibaze cyatumye bahaguruka. ngo mushumba ngo yatangaje ngo bukwe bwa Justin ngo arabutangaza cyane ngo banzu baze Justin cyari cyo Justin none ariko abantu simbaye ngo wasobanura nka neza aho umve reka niruke. Ese turacyari kumwe? Mwovuga ngo amena. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ishubibye ngushire mu mishinga myinshi ngo ndawuza ibyago bizaturuka
ntabwo tubibaha habibe, nibavuga ahandi habibe, nibavuga ahandi habibe. Ntawuzi, on ne sait jamais, ntawuzi ibindi bizakurikira. Sema amen. Amen. Icyaka nimba ari cyakane. Imbuto y'umuntu itubamo, imbuto y'ubuntu. Imbuto y'iki y'ubuntu. Imigani 19 n'umurongo wa 22. Tito 2. Harya kuri kurukundo dukunda Imana sinavuze ibyanditswe. Abantu babandika Yohana, musubire haruguru. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 3 umurongo wa 16. Yohana wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Ni cyacigwa navuze ngo kubera urukundo dukunda Imana. Sinari navuze ibyanditswe. Ingoma ya mbere ibice 29 n'umurongo wa 3. Ariko reka dusome hano Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Banureke. Munamuke mwumva amakuru ya Yesu Kristo. Hasubire. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mbabaze, iyo birekera aho ngaho bikarangirira aho, twari kuba bo tubayemo. Hakurikiye byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuvuga ngo urukundo nirwo zarututera kugira guta. Kubiba bijana niki n'urukundo. Iyi ni principe y'Imana, umutima w'Imana. Gutanga n'umutima w'Imana. Ibi byose mwamubona ifuraha nuko wamera bari abantu bose bari kubatanga amashimwe y'Imana, babavuga Imana. Niki byavuye ku rukundo. Ngo urukundo irugereka iki gutanga. Iratanga. Imana yaraduhaye. Twebwe bageze bacu umugani ngo imbwa ni zibiri. Imbwa. Kandi niba ari ikintu cyageze kirakaza umuntu kuvuga ngo ni muntu arakubwiye ngo urimbwa, niba nkeretse uri umunyabwoba, ariko uri umuntu w'umugabo ufite yakiri, wavuga utanga hano nje nawe turamenyana. Vuga ngo umuntu arakwisa imbwa. Abasaza baravuze ngo hariho imbwa zibiri. Imbwa ya mbere ngo no kwimwa uwaguhaye. Imbwa ya mbere imbwa ya mbere ifite amatwi no kwimwa uwaguhaye. Imbwa ya kabiri nukuja gusaba uwo wimye. Tawe mbwiye ariko nabyo birababaje kwima Imana wamarukagera Imana yaje ngwiri joro naraye imbere yawe. Haleluya Yesu Kristo. Kurayibwira se ndi yakubonye mu izina rya Yesu Kristo. Naje imbere yawe Yesu Imana ikavuga ati wa mwescro uri mubiki. Ibyo nagwaye byonyine wari wabyitura. Nagwaye amaboko, nagwaye amaguru, nagwaye amaso. Uhumeka umwuka utaguze. Mu gitondo nani mugoro abana ni bazima. Mwariye mwanyoye icyayi. Wananiwe no kunshimira none uraje mwami Yesu Kristo ngo urabizi uburyo ngukundika kubira ati no nta rukundo nkunda kuko ntaco ndabona urabiba. Reka imigeri bandureke ibyo kuri by'imigeri ngo waje hano ngo banzu ngusugira gutyo banzu bireke. Ni byiza igihe cyabyo niba ari igihe cyo gutambira Imana dutambira Imana dutambe niba ari igihe cyo kubibareka gutamba. None bozana ibyo kurya ku meza barangije bamara kurangiza bakabishiraho wamara ugatora isume ngo ugiye muri dushe. Ibyo kurya byagazaho uri umusazi urarwaye. Igihe cyo kurya kuraje muri dushe. Apeti yabaye none urakenyeye isume. Hariho n'abantu bazakunda gukenyera amayisume babaje muri dushe. Ariko izo nzambona kuri iyi si. Iyo ngeze ku rutundo nseka ngahwera ngatembagara ugasanga umugabo yamye yicara n'ikabutura n'agasengeri mu ntebe nta kibazo nta ngorane.
kandi utubutura twadusize kuri primaire. Timubizi bamuze mwebwe muvuye muri primaire mugiye kuri secondaire mwasubiye kwambara amakabutura. None ni gute turi mu gusubira muri primaire? Ariko ese ibi nabyo bije biraje, icyo ubibye nicyo uzasarura. Ntukagire ngo urambara ikabutura nk'umwana azareke kuyambara, n'umukobwa azayambara n'undi ayambara. Nanje ngo n'umukobwa n'abagore musigaye muzambara, ndiko naje kuvuga umukobwa. Mwarasirimutse. Muzobaza ababyeyi bake bahageze bavuga ngo inyangamugayo. Iyo bavuga inyangamugayo, so waciye ku ishuri, so ufite lisansi, so ufite maîtrise, n'uwitwara kubufura nk'umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Turagayibya ba mama baratureze bakatwigisha tukarangiza amashuri tukaba turabo turibo. Numara uvuge ngo rwose ngo je ngo nzambona uzubonike warapfuye. Ngute mukosa tatemye ngo azayite mu kuguru. Kambanze ngubacira umugani nawe. Ngute mukosa tatemye azayica ukuguru. Aragira ngo atema gate mu kuguru. Timaze kudukura abakobwa n'abahungu ngo ndituje inama ngo gushaka ngo mpaka muri shakira mwenyine nimugende mwishakira. Ejo nari kumbwira urubyiruko mugende mukore evaluation yigihe cy'abadata n'abasogokuru n'igihe cy'ubu murebe divorce zihari. Twebwe rero twarashingiwe badata badutoreye abagore reka nemere. Hanyuma n'umwebwe muri mukubitorera. Turi mu kubasezeranya nyuma y'amezi abiri amafoto amwe mukagira gutya ayandi mukagira gutya. Ngo papa ngo we ngugomba kundeka ngo nije wahisemo. Yewe wahisemo gute? Reka twitonde tuvugane tujye inama. Uyu mukobwa ufite ijisho ritukura kurabona ko muzabana. Uriya mubyeyi uriya mama wasenze yavuze isengesho rikomeye buriya njyewe nzamfata n'ibintu mu ndaya nabifashe cyane. Uburyo ari kwahamagana umugabo nihe hari naze yagize umugisha nyine araza barahuza. Gusa sinzi niba nyine guhamagara ni kimwe no kumenya umuntu. Ubundi Bibiliya avuga ngo Abrahamu ngo Lewi akwiriye guhabwa kimwe mu 10 ngo kuko yagitanze ngo akiri mu rukiryi rwande rwa sekuruza Abrahamu. Buriya abantu bize muri psychology hari ibintu bavuga caractère héréditaire, uruhererekanye rw'ibintu. Hariho umwuka w'uruhererekanye uzuba mu bantu. Uyu tuvuge ku rugero nka papa yarirukanye abagore batatu, abana bacu hazabe abana bakirukana nabo babiri undi akirukana batatu. Uwo mwuka ukazugenda. Iyo utamenye ibyo ngibyo rero ni risk. Twagira ngo turababwira ngo urumva ngo papa ngo ibyo ureka kubigo ntibinde bagutese musi mwasenye nzababara. Uriya mubyeyi wavuze mugira ngo niba agifite ababyeyi ndi bababaye. Uzugira ngo umwana gutandukana n'umugabo ababyeyi bagira umutima utuje. Niba wasaba barade please bagira agahinda ko mu mutima. Ngo wamurebye kuri nani kuri WhatsApp. WhatsApp izishingira. Ukundi yavuze kuvuga ngo ndi umuturage. Wewe undebye gutya kurabona ndi umuturage undebe. Ngo se yarize. Wigiye mu ijuru wewe. Saya hamwisi. Ayo kunshisha kunzira nayo mfasha kampesha umugati ndayafite. Kandi n'abazabiga bose kuriya icyo bazabahiga ni ukurya no kunywa no kwambara. Pointre.
nashaka umuntu yandika ibitabo 17 na 18 kurya n'amaronko hayashanga yo kugira gute kurya kunywa kwambara nta urara mu ijuru nta uryama ku bitanda bibiri ni kimwe nta wambara inkweto ebyiri nimwe nta yindi nta urirorosha amashuka 7 hariho mwari mwumva ngeretse yasaze uwo muryango mwafata amashuka 7 mukayirorosa rimwe isoko nimwe ibirayi ni bimwe za shuni zimwe renga biyambanga muhanya aho ni umukire wese hari umukire wari waje guhahira mu ijuru hari wo mwumvise twese si ari mu isoko none akize gute ararya bimeze gute umugabo ngo yaravuze ati njewe ndashaka kugura umwenda abandi batarambara ati batarambara kubera ifaranga mfite ngo amare baramwe batugenduje kugura iyi mifuko imwe ibaze bashiramo inani iyi mifuko yera ati nta wundi muntu urawambara abari udodesha abari udodesha nabihindi abandi barayambaye ari y'agaciro izicika nigishake kibi urukweto rw'ibihumbi 800 kizashira nigishake kibi cya miliyoni 2 kizashira icyo ngicyo cyo ndabaye ngikubwira kandi simvuze ngo tureke kwambara iby'agaciro tugomba kubyambara cyane cyo rwose cyane rwose tugomba kubyambara ariko kuryuza ubona ni bake bakureba bake nadame yigeze kumbwira ngo bamubwiye amakuru ngo zanambara nabi mbona je yamerewe nabi ndamwese niki ko mbambona udacangamutse ngo hari amakuru bamubwiye bameze gute ati bari kwavuga ngo uza wambara nabi nibyo ati tese wewe uyundeba iyo maze kwambara uzubona ameze gute ati nza mbona uberewe kuri iyi si ukuye wewe ugomba kundeba abandi bose bajejwe kunenga umunsi uzombwira ngo nambaye nabi nzahindura umunsi uzombwira ngo nuko n'abandi baratujejwe kutureba ngo twambaye neza kurya nda muntu uzuko nitwe mu nzu gusa mu rugo kandagira hasi twese niho tuzadukandagira uyitsa amaguru twese niho turi ese birumvikanye reka nsoze ntabarambira sema amen twasubira tugaha Imana icubahiro haleluya ukunda Imana bingana gute uzubi bibingana gute icyo uzabiba nicyo uzasarura yabivuze kubera urukundo perezida akunda abanyagihugu kubera urukundo akunda abanyagihugu kubera ariko perezida nuko ndakunda narahombye ndakora mu nteko naje nza mbona umuntu kuhabwa ibintu ntabikore neza ngo abitunganye nanje ntitwomereshanya neza iyo hayibona urubanza ikibazo cy'umuturage kimugezeho ukabona kimugezeho ayo wawa ukareba uburyo azabyifatamo none nibavuga ngo amaso y'ibikeri ntazabuze nkakugira gute gushoka ibikeri biza bifurubira byose muri uzo inka zigashoka uko ndakavuze kurya inkoko ngo suku yimena umutwe naso y'ibikeri icyanyuma kiza gituma dutangira Imana n'ukwigana Imana ngo mwigana Imana nk'abana ikunda abantu bose baza batanga bazi kubiba baba babigana iki Imana kwigana Imana suza wigana Imana kubiba gutanga n'ukwigana Imana ariko ni gitangaza Abaefeso 5 umurongo wa mbere Yohana ni harya twasomeye Yohana ibice 3:16 nimara
soze nja kuri iri jambo mbabazi. Mbabazi iki kibazo, ese ibyo tubiba, ibyo dutanga ni ibyacu? Kambaze hano mu rubyiruko, ibyo dutanga ni ibyacu cyangwa reka mbaze iri jambo ryoroheje, ibintu dufite dutunze ni ibyacu? Oya muvuge mukurikije uburyo mubizi uko muza mubyumva, mureke kuja mu mwuka cyane ngo tuje mu mwuka. Muza mubona ibyo dutunze ni ibyacu. Tawo mumbwira mwebwe hari ikisubizo mufite? Ibyo dutunze ni ibyacu cyangwa si ibyacu? Wena hano yoza mwikwegera. Vuga ngaho, ibyo dutunze, ibyo ufite si ibyawe? Ibyo ntunze nibyo nakoreye. Oya reka gusobanura ibyo bibazo. Ngiye ko ndakubaza gusa ibyo ufite ni ibyawe cyangwa si ibyawe? Ndibyanjye nona. Ni ibyawe nona. Ariko ubundi hari ubwo bigera bikagenda. Bikagenda. Igico uzana iyo mikrofone hano nkwereke. Nza ngunda ngo njijura abakristo bajijuka. Kuko uzubona duturanye n'abantu mu rusengero batazi ibintu. Niko mbabaza, ibyo dutunze ni ibyande. Nimumara gusubiza ndabaha ikizamini, icyo mumara kuvuga ndikibatsinde. Ubu nyine ndabikoze pratique se. Mbaza mpera hariya nimba hari umuntu wagize. Ngasha. Mu buryo bugaragara mu byukuri. We ukuzubona. Uzubona ibyo ufite ni ibyawe. Oya. Ni ibyande. Nibyo wabimaye. Ni wabiguhaye. Wabimaye Imana. Imana. Urabyemera neza? Yego. Wowe ibyo yaguhaye wasubira ukabiyiha ibigusabye byagorana. Byagorana. Très bon. Mwumvise ikibanzo uko kimeze? Ibyo afite si ibye, ni iby'Imana. Ariko Imana ibimusabe byogira gute? Byogorana. Ereka biroroshe kukandu koroshe rwose. Inoti nari mfite nini muno mu mufuko niyo natuye jewe. Iyo nari mfite nini niyo natuye. Wewe byagenze gute? Niko nawe byagenze? Ndakubaje ariko ndunsubize. Niko byagenze? Inini wari ufite niyo watuye? Kubera yuko tutazi ibyanditswe nico kizagituba rimwe bitugora. Soma abakorinto ba mbere, urwandiko Paulo yandikiye abakorinto ba mbere ibice 4:7 ngane ku musozo. Urwandiko rwa mbere rw'abakorinto ibice 4:7. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Icyo mufite mutahawe ni igiki? Niko ufite utahawe ko wirata kutarabihawe. Amaboko warayahawe, amaguru warayahawe, ubwenge warabuhawe, amaso warayahawe, amaguru warayahawe, umutima warayahawe, ubwenge warabuhawe, ubutunzi warabuhawe, kuki wirata kutarabihawe? Kubera ikunanirwa kubiba ukananirwa guwa guhaye. Soma ikindi cyanditswe kimwe. Ingoma ya mbere 29 12 na 14. Ingoma za mbere 29 n'umurongo wa 12 ugere ku 14 ihute. Ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho. Ubutunzi n'icyubahiro bituruka ku Mana. Aho ni wowe utegeka byose. Ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga. Aho
kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. aho Nuko rero mana yacu mana yacu turagushima turagushimiye dusingiza izina ryawe dusingiza ry'icyubahiro. izina ryawe ry'icyubahiro. Ariko nkanjye ndinde ariko njyewe ndinde n'abantu n'abantu banjye byatuma dushobora gutura dushobora tugatura bingana bitya tubikunze dutyo rwose, aho kuko byose ari wowe biturukaho, aho kandi ibyawe akaba ari byo nibyo tuguhayeho. tuguhayeho kandi ibyawe nibyo tugize gute Tuguhayeho. umuntu yo kwirata ukaba ufite ibintu by'umuntu wamara ukabitangaho wamara ukirata ngo watanze kandi wakoze ku byanje. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Kubiba simvuze abantu benshi, ariko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo uzabiba nicyo uzasarura. Imana ni umwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Hindukira, hindura, ubibe byinshi. Nubiba byinshi uzasarura bike byinshi, nubiba bikeyi uzasarura bike. Ni principe y'ijambo ry'Imana, tishobora guhinduka. Pastor ndiyo bivuga ngo niyo ngo abigazura ngo bibe byinshi binini. Oya, icyo ubiba nicyo uzasarura. Uzoza ubiba bingana nuko wagize uzasarura bingana nibyo wagize gute nibyo wabibye. Imana ibafashe, Mwuka Wera bashoboze kubiba. Ejo ni heza, dufite nuko batubwira ngo ejo ni heza mu Mana, ni heza mu Mwuka, ni heza mu mbaraga, ni